Айына бір шақса, орыс тілінде яртысы татарша, қазақшада бола, бола. Ауыр нәрсе түгел. Даже шол исемні қойса да, ол журнал оқылар болған нешек жол шолай отаса. Да? Тоже Тукай, Семенги, Бары, Сквер, Каян, ну ты тоже. Памятник Тукай. Мен Как ширгас видео нахазыр. Гульмира. То есть Гульмира, да, извиняюсь. Нәрсе? Что снимали? Ана в Ютубе аласыз, Ютубтан аласыз, мен сізге ссылка берем. Ұнтмағыз татар деген сөзін ұнтмайсыз ма? Татар сөзін ұнтмайсыз, да? Синема. Я номер свой давала телефона. Вот на этот номер мне ссылку скиньте. Ссылку скину, да. Ссылку скину. А я не могла. Анда просто надо в WhatsApp нам. Вы должны мне прислать на мой номер не нәрсе, типа смайлик хотя бы, чтобы мен анау келіп шықсын. Номер берем, мен бит бердім. Гүлмира ханым болды да, ол жоқ мұнда. Болған ел. Мына шыраттық біз аны келгенде. Шу болды бірінші yazды бит бүтін телефонлары меңа. Я написала, Вы меня тогда встретили здесь, да? Мен сізні жамғияттың общины жетекшісі деп бұтап тұрамал неде Украин байрамында ұшыратқан шул деп. Ғафу етіңіз. Красивые девушки, все на одни лицо обычно. Яры. Мен әлейтерсіз. Қазір мен қазір. Сіз агарда шулай мына бит түшіре аласыз да, 2-3 минутлық мәселен, просто мезгілні мына бір байрам ұзды да, вақиға шуны бұлай түшіріп, меңа бір 2-3 минут жіберсәңіз, мен аны татар синема қоям, аны хатта мақтанған болмас Америкада, Австралияда, түрлі елдерді, түбіклерді қарайлар аны. Хатта мәйтәс келе, менде бар мына Азербайжан, жоқ, білесіз ме? Мына мұнда қазір сөндірем да, шунарда мен қоям, анда бар татары, значит, Азербайжаны, анда қоям. Түркиядағы, значит, анда татар-түрк ұйышмасы бар, анда қоям, алар қызықсынып қарайлы. Сіз мәселен бір нәрсе ұздырасыз, қысқа хотя шылай 3-4 минутлық түшіріп, мына шылай жіберсәңіз меңа, мен қоям, мына сізді как корпункт шекілді атарға бола, не Оральский представительство Татар Синема прислал нам, татарское общество прислало, деп қоям мен аны. Жалко, у вас Инстаграм нет. Инстаграм бар, мен анда сирак ерем. Вот мой Инстаграм, я там написала татар. Вот это. Там мои все видео есть. Нет, одно дело ваши видео, я же не могу их как-то, как сказать. Нашего общества. Да, ваше общество, это одно. А просто я должен свои видео выставлять. Есть понятие авторское право. Если оно где-то уже прошло, мне как прилетает нарушение авторского права. Вот. А сіз мені бұл айтып мені жібересіз, мен аны хотя бы 2 минутта жетемін. Мен аны алам да өзіме қоям, мені прислали из города Орал деп, шулай татарское общество деп, шулай қоям.